makhumbula wathi ziningi izangoma nezinyanga kulomhlaba esiphila kona kepha abayingcosana abasalelayo nje uma sikhuluma khumbula uthenga kaqedwe ukunandisa ngale ndaba ngalolu daba abantu abaphazamiswa isinisa kwaze seceleni afike eceleni sathi ngiyabongaka mzukulu ngoba usilalele phela namhlanje uyimpendulo yemthandazo bengihleli ngithandaza mehla namalanga kusukela ekuseni iphumilanga kuze kuyoshonelanga intshaka namhlanje isuke eMpumalanga izobhajwa lekontshonalanga osazana emhlophe oyihlabathi zolwane nasi story zotshela ngabangani ababengamanzi nolimi uzide no-amahle bangamanzi nolimi uzide kamahle usemathenda ku-amahle ekuzizwe usenhlizweni indaba aqala ukubonakala ngesikhathi kufika usanele ethandana nosanele bese baqonda nabaqonga nabathandana emva kwethuku baqale bangejana yimini baxabana bese babona ngcono usanele ukuthi atshele u-amahle phela usanele akeze ikhanda nokutshela kwakhe uphushushu kudala usibiza ngesoka lamanyala akanandaba nokusemanyaleni lojabulisa ukuthi usemathandweni engoba nkosi kunzima emhlabeni bese bathi usanele zinde basacela ukuvakashela ngevalentine phecelezi usuku lethandana nangempela uzitho wabhuma ungakhombisi kwanenkinga kanti ingaphakathi enhlizweni unenkinga engoba emhlabeni sibhekene nenkinga thuna ngizokutshela nansi inkinga lapho ikalelo suku babelanto amakandlela ongaziphunga ukuthi bayashada kanti uyazi uzitho ulele emaqhingeni ulindwakabo ukuthi azumene nangaphela kwabanjalo washona edoda ipheni nephepha ezidiye esanele senganele lempilo ebengiyiphila bengangifanele wathi ungcolisele ebazaleni bami ngizamile ukunika uthando kepha ngithulekile usebesigonqa incwadi ndisimanga amacece ey'nyembezi kwazise ubebhale ebhekene nobuhlungu obusenhlizweni engoba nkosi kunzima ezweni umane wasibuka isithando sakho wathi ngcoba kithi bengikuthanda wena uyeza wabedoda intambo emqaleni elophe emqoleni wale ngempeleni yena usanele usebuthongweni uthi zinhle umuntu wami isithando sami phakade lami engoba abantu besilisa bakhohlisana bamane basho lamagama athambile enza ukuthi ugcine usokwekiwe ukuze ebuhlungwini bakuzwisile wabona ukuthi kude kudala phambili nomntombizayo akaphenduli akakhulumi akasukumi wabona ngcothana ethugesi usemele ethugesi wathuswe inyawo kele zidengele ngasebusweni wabephuthuma ebamba emqaleni inhloso yakho ufuna umuzi ukuthi usakhona emhlabeni wazothi lo mntukane ihambile emhlabeni wabambele esineni akaze njani empeleni wabona ngcono afonela abakodlodlo omdlalo osuqobolwayo wabuye ibonzo efake enkingeni ubengekho enkingeni kepha usenkingeni yokuthi umthithele ezandla emqaleni wasalela amafinger prince emqaleni wabona ngcono umzimba wakho ungabele emabaleni emadwaleni nangekwenza enjulini zasebusuku enethemba lokuthi akekho ombonile kanti uNkulunkulu kuphela uyombonile emva kwamasonto nenyanga ubengasayi nasesontweni ubeseyinyangeni phela kasatholi ukuphumula sehlele ekhuluma yethu kamkhumbula kwathi ngelinye ilanga lamalanga kushisa ilanga emva ngesesitolo amane ahlangane nomnye ubaba zizenje obesekhulile obonakala ukuthi nasemqondweni uphazamisekile wathi uqoloke ndodana lapho wena ngithungiwe ngithunga abantu abaphansi wathi ayikhuluma baba sasibhudukile mhlawumbe singakusiza wathi khumbula mntanami konke kunesikhathi sako okwenzeke kusitheke ngelinye ilanga kuyovela esidlangalaleni kanti lento kusayisikhathi sawo futhi sizofika isikhathi sokuphela kwayo wabese wathi khumbula imbila asalungisile ngokuyanezelwa umuntu obeyitshela ukuthi